Bonjour les Leute dobaussen. Di könnt Dich firstellen, dat so wie aner Instanzen och mir e ganze Koop froe Gestalt kreien, do firmer eis desideiert fir e puer vun den hefeste Froen fir dëse Wee ze beantworten. Am Prinzip ja, well den Teletravai ass erbecht. Dat heescht, et huet de net Zäit fir no de Kanner ze kucke. Fi an allem bei klenge Kanner ass dat och net méiglech fir gleichzeitig ze schaffen, an eben op Kanner opzepassen. Et muss seng erbecht machen, dofir bleif fir den andere Partner de Congé pour raison familiale extraordinaire erhalen. Dat geht just am Verständnis mam Patron. Dat se so, dats man een Urteil hunn, iwwer dat noch ganz froh sinn, wo ganz klar seet, dats een Employeur e Congé denen enke akkordéiert huet, net kann méi wäschwelen. Dann ass natierlech den ëmgedrehtene Wee zelwech. Et kann I net einfach so de Congé annuléieren, well et eben grad passt, muss en do wirklichklech Stafferständnis vum Employeur hunn. Ja, dat kann de Fall sinn, well et muss wëssen am Chômage partiell muss wie gesot dem Patron zur Verfügung stoen, an du kann et duchaus sinn, dat se fir eng Urgenz geruf gëtt, an da sinn ënner ëmstä kann e leng doheem. So dat se fir déi Zäiten, wo en Kanner net versuercht krit, effektiv dann awer muss de Congé pour raison familial ofroen. Also fir de Wolle Chômage partiell krit den 80% vun senger Pei, a fir de Wolle Congé pour raison familial krit den 100% vun senger Pei. Dat ass méiglech, well en die Beit Congés de Chômage an de Congé kann eben opdeelen. Dat Teech kann en zum Beispiel halfdeeg sinn am Congé pour raison familial, an halfdeeg am Chômage partiell, dat Teech geht en den anderen halben Dag schaffen. Do huet den wie gesot fir den Deel Chômage partiell 80% so gut an de Congé pour raison familial 100%. A wann e schafft natilech och 100%. D'Steueramt huet offiziell gesot, dat se den Delé fir d'Steuererklärung ofzeginn bis op den 30. Juni verlängert huet. Dat heescht mir hunn do awer lo méi Zäit fir die Steuererklärung ze machen. Dir kënnt och weiterhin bei eiser ragin, entweder iwwer Courier oder iwwer Mail, Dir fand die entsprechend Adressen op eisem Internet sit. Leiit dobaussen werden ke ganz grossen ënnerscheet mirken ausser, dat se net kënnen direkt op eis Agence kommen, weil de natierlech zou sinn. Die können das aber immer noch erreichen, über Telefon an über Mail. Wenn der seg Mail schreibt, geht es wann kleft Ären Numm a 4 Numm an Membersnummer oder Äre Geburtsdatum un, das für eis mé einfach fir d Mailen dann ze treieren. Ich will auch von der Gelegenheit profitieren, am engem Maderbechte aus dem Service vielmals Merci so für ihren Ersatz. Weil sie strafen zum größten Teil auch op Teletravai, mat klenger technische Macken am Ufang funktioniert dat awer lo ganz gut, an es si froh, dat sie so solidarisch sinn, ënneren een, an awer och mat all de Leiit opbausen, wo natierlech immer nach vill Froen hunn.